pagou a pena a espera. A combinación de drons e fogos de artificio aéreos e acuáticos convenceu ao numeroso público que o pasado venres se concentrou no Paseo dos Areos para gozar dun espectáculo único en toda España. Tivera que ser suspendido o pasado mes cando as fortes rachas de vento impedían que se desenvolvese con seguridade a gran función preparada para pechar as festas do Nazareno.